Mày mà xin mà kéo. Đấy. Mày liền xem nó mình cho nó. Ia, tātou pokalama masani le fiafi, kuka le fiafi. Ia, o le tātou kuka le fiafi nei. Ia, o le a whai tātou seafood poyo. Whai tātou seafood poyo. Ia, o mea nei tātou seafood poyo, o le paa, mai maso, o le prawn, so mea le tātou seafood poyo nea fiafi, o le paa, o le ula, o le maso, nea, ewa pungan vai vela, o le a saka mua ka ko paa, vela lor paa fai lor ka ko seafood poyo. Ole kako kuka le fiafi ngai, ole kako seafood poyo, ia male samangi e falai male koe fa sashimi. Le la ko pe aku kuka. Ole ia malo yo mai ngi le fiafi. Kau mai ya malo ide mai Amerika o malo kamu mai sukas nela la fai kuka mole mo ka ko malo iya ai wai ole prawn kama ole ka ole taika prawn kasi se ula solva ia ole ula la ia le ula wa vela le ula ole pa ale lua la ko nga ula le la fa nga ka ko kuka ngia fiafi ole seafood poyo vai ole ula le taika prawn ia maresi ula le ia ole maso son media e saka mua au seafood pela fa ka inga ai de paa e kaunga saka mua le paa ia vela le paa ia mau ki ngova ia vela le paa vela umalo fa pele frozen la ula nea taika prawn e mafaiona e kango fa vai fa esele aisa pesa sa ai fo se vai vela soka fa vai
Mala. Ya la wayai. Ia sakali lau sakali pa ia velan. O foi lá yulai saka fo yulai Sore mea foi lá le seafood poio. E kakaua onga faavela leia ia seafood. Kaua nga faavela le o singa masima na le saka ia o kama hui le mauari mo le flavor le mauai le flavor. Awa ale ai se masime ave kong. Ele mafai onga e kofo fo ile flavor saom e mauai. Asi mere au kafai. Susana. Malo Tolina. Malo Tiu Malu. Ia. Malo le nusa inea fiafi. Ia. Lo ofa tanu wina tato pokalama masani le fiafi o le kuka o le fiafi. Maia o vela mereka kopa.
Bela kako. Ai. Bela kako ula se kofo a vo me fai makofur ku ka wa a o ngar ku kai o nga ka nga ka le mai ka usami ku. Ai a pe de ku fa ele kofo le ku ka. Ngo winge ko akele la o nga. Ai de o ngar ku ka. O me la fai makofur ku ka. Wa a o nga mo mo ku ka. Ole ula foi dia, ikele kinga ina saka. Ya, ready ka ko pa. Ready umau seafood. Bella uma. O le sosi yang ale fai o le sosi ia ku mai lo seafood kong Kedora okong e yai mane me manga ia de kau kangoe taro fatu painga ia saungi mereu ako e umar si vakaya maka ko wo ia nungai singi maka ka alonga kedora okong e yai mana seafood e yai mana mala upa ua rengo kamo mayangi o leo ke mga try le pa ua ku komo seafood o pa ua na no sama ele mi pa ua la popo meu kamai pa ua lai mai Ore kamala le okay loa ya o nga kamare ku como seafood. Yala la sakang pa ua ye. Paru como ka ko seafood pollo. Kama fai fa avela uma seafood ia awang i ese me fa fanka ia o fanga ia o da foi ia o pa au ke kango fai e pure ha oi de ke kango fai a ko vela ho ina fai a ko pe ke kango foi nga o ava esar pa ku ia vai lua. Porque ele anga o seafood pollo que falla. Kau de masang ho ilima de vela son. Mele ilo ai fu ama ka fu nga sauri maku o Mr. Falai. Wa ama ka fu nga ila di Mariville. Bah, ya. Wala kamay fo kemi di kaya Mr. Falai la ko ia wa maka nga ngalangonga di mane lemu
ia o vela fo ipa ia de vela fo ipa ua len ku kong ia mixan melor pa ua ia seafood kaunga saka le ia vela ia fo seafood le kaunga nga over nga over saka nga wa a over fo saka ia ua de manga ia fo pe kausam ia ku a makanga feu vai ready ka ko ula ready le paa ready le fo ia ko kasi ara ko mere un alu le la ku ka ko maso mangua ile sakanga o mito le seafood pollo e me fainga e kango e ku o masina o le ase ku ainga me ke kango e fa mangongi e ka kaunga e kango ku makung awai e a fo ia e mi miki pe absorbe le seafood ke pe la fa ka ingo le maso maso le kokong ai kango e saka le maso i le masima ma se mea fa mangongi e absorb la ele maso le sua e alu kokong ia o ngala e ma le flavor e kukusa fo melo le pa fa pe pa e kawala ai kawo saka na ku boide e saka ele aise masima ele aise ai kawo saka ele aise masima ele aise me e fa mangongi ele kai manga ia pe le aise flavor ia mangkua foi lá le mangkua foi lá le maso por maso le que maior le maso bella ele a nga foi lá le songa saka pa wale mea o lana nga aisa ele a nga foi lá saka e alu esse ele aisa vai ko vai me ready ma ia kako wa e over saka lo ho de maso ia ngai mau me fe anga lo kanga ko so ko maso ara ko ko so ko de maso ke kanga ko so me maso ara ho ko so ko de maso oi pe a over kuka ia lela moro dia fai dor ka kosos fatela oile ngolo mo o ai ke fia ai se seafood avangua le leingi ma fai fuinga e kango e pu ia ma fai anga e ngofai la fale ma fai lau seafood e kausan isi kono sao sa isira ka ko vai de lang sakai isira ka ko kam
Le ala la fai ka ko social ka ko sifu ale ke va ia kule ulo le fai asinga la ki le ulo le ke va ku olong email sifu se melas ka ko ulapo kako ulo olla se udo ore ma ngai ya fo yor ke le ore ulo e fai ai e mau le avango e a foi e sa e wai la me ai pe mau fo le avango e feo ia meu sifu kokong e pule ala oi e pule ala uskai e como fai ai por algo inga recipe por algo inga fainga ke fia ke kausami wa iskanga kai de fia melhor paka e ikanga kai de fia pepe e vai mel te kapo paka. Katalo fatu ya rato mafuta mai malo panapa ulungia ya. O inisi le wapasi ke wa misi ka ko fakaro fa ele ko mangkua afa pe ko ke missing ya fia ya mau runga ka ko YouTube ko va ai me yo meu senga ye ko mai runga de YouTube a pe ka ko le ai me yo va ngama ele ya ngangi me so le ai de ke va ya ko ne e ke de la ko ku pe so le me ya so oi ai fia yang yang senga ya magnifique. Mana doang ni pasti ai falai. Ya pole fu yara oi. Pole ai ko inga kele le angi afa pe oi se kanga ke fia ile angi senga. Pole ai pole ar ke le o lo angi senga ku ko. Pole angi senga, pole angi enga. Ole fai un josi e pulea o e porea ni au i mea whamangon i mea ai e ke fia ai kau ai whakasi umai kukong ia o ngā kuka lola i whamangon
paprika, o le herbs, ia rea mare kopei ai se si ke fa per Colgate le ku kom na lu ya la ia fa ka usanga Colgate ai ku ko na ma seafood pollo ia kamalaria kamu la ia sa e ko ama fai ele sainga na fai e mera ni fai e fu e kako ku wai singa masima ia o paprika o yang sainga yang enga ia a fai o se kanga ke fia mero seafood pollo ia le o kam fai se aku le fai no o se agora fai no fiere mo me ale o que mista fala aí ma ko le fia meu meio me ka o miantes me aí o angian e vai que le aí o ma fa ma o ko ma o banganga me aí o angians vai e que le ia o ngai o maka sore ma ko wa vai ya o nganga mo ma fa i de mero le angians pa wangan me ka fa de ko mo mista fala vai ka eso ma kua esirma ia ko va ai mai ko ngor ka po ke Mr. Falai o le makua ke lo ko ainga me ese nei ko vai o le kambalela sai ko me le fried onions kama wele ke mau fa le senga me mo yang ni ve o manga fa alam fa lai ya va aja yi Now South please. Ke musu ai song kakala ku ka po malo fe ngainga malo aji talo fatu ya fatoi ke musu ai song kakala ku ka po ki nga ku ke va ai mai le ken le me ese le ko meu mera la nga wa ya le recipe fai de aso mare aso waka ko kukara fiafi oka yeso Dad, what are you doing this? Dad, what are you doing this? Dad, Mas é com limite, pera. E fai ala e sakara ia e falai oi what is this? maso e fai ala ia vela le dia e o que fia e me kau ki polo What is this? Alô Kenny Muribola ia malo malo fatas mai man malo tune malo fia la e ko le ki polo Get see because they're making me mo te hablo kwai vai koi kiki ya vedi ka kosos
Vai, kele le. Se i o kang mo fa laka mai ka ko ke mai le ma fai ma ko sila mai I le a. Vai. Ai le langu le a. Vai. E mai loa ka kokulimi ia o ngā peanga o whai ako. Ka koe ese uma mea ka ke fia ai. E isi e le fia le angiangi senga. E isi e le fia le angiangi enga. E isi e le fia le paprika. E ifo isi e le fia ki polo. Ia o longo vinga la. E pule ala oe le whainga o le sosi e mawhai o ngā whai a whapeke le fia le angiangi senga. Ia. Wha o ngā le kurimi, pe wha o ngā sisi, pe wha o ngā le angiangi enga. Daddy, here, Dad. Okay. Ia nau Crystal, where's Belle? We're outside. Ku e whai la mai kurimi, Mommy. Ku e sing kurimi, So Belle, come, Mommy. Pop, pop. Look out. E ke le koe awe ke koe ai se whale seafood. Manga ngawa e aunka. Whako a e alu rola I e whaakausau seafood. This one. Ai o mea ngi. What are E you doing? mawhai a o ngā kuka I rau whare. Lima ula a whapea oe ko akasi. Whakaika inga. A whapea ko akasi rau whare. Lima ula. Pe lima maso. Kasi le pa. Ai a whapea ko alua. Ia. E mawhai a o ngā tapo. Move. Hi. Ngāla. Belle, why is she? Tina ia fia au tō Samoa. Le ala o vedi ka kosos. Se whaasingo ko le ka kosos vai lango ka kosos I rau ai. Ai. Mom. Mom, what are you doing? Ai. What are you doing with the fish? Piece. What are you doing with the fish, Mom? What are you doing with the fish? Crystal, come. Ai ai a o ele ke laka mai. Here, look, I had some. O lu ke ngofo I tele sulo. A whapea o le ke laka mai ia o oe a le. I already want the two. Io, vai. Kako apa seafood le wayai. Mo vela o makamai le la ku kong. Hey. Ang kuha kako seafood le o le wa vela uma ia. There's like 2 scoops. Kuai lo lama kako ulai ia. O ula vela uma. Kako kama wale le ula tiger brown. Ia. Umalo kung kako ula. Ia. Ponga sa euro ia. Come on. Oi, vai aku po ini kalau. Vai. Sa euro. Dai sa kang ako lele fa ako umay lele ika ko ia ko makamakka may lele. Ba ai dai. Sa eu le lo ia mafai o nga ulu le sosi kongo le. Me ka ko ngin mila ngam o ai ngam ko ko mo. Look at spring onion in the fish. Do you know?
Mangkua la mangkua la ole mea ka ua le mga omia i. Ole wa vela umaka ko sifu le ku kong. Ole mea ka ua ia ulu le sosi ko kong ole meat pe fakai ka ingor pa ua. Ia ulu le sosi ko kong ole pa ua. Fakai ka ingor pa. Ia ulu fo e sosi ole pa ai ko kong ole. O ia ulu le sosi ko kong ole pa. So long ka ua nga ia wa ai. Ole a palu mai lo masinga ka ko cornflower. Ia e fa ko ko ora ikiti ia ka ko sifu. Maroko furo ka ko sifu po am. Kau ile marka umayo pa malo le ma fu no fa no sifu le ka umayo malo ngi le fifi. Era fa ko a uma mai pis. Ia le na fa ko a ku ka ku se me ai fa ka di nga ya malo ye ka umai ni. Ia wa nga fu ife ka wi mai ka ko po kalama ngi ya fifi. Ia ka ko po kalama masangi ku ka le fifi. Pero mấy mình ngạo lên mấy uống mấy một đó lấy luôn mấy coach này em bảo ai đây sao đi nó con mặc cung rồi ăn đi yeah ele singa cornflower e fa stick le ye no wingo ku o cornflower manku o aswa vaya ele ma faina pipi ile sosi le kingo le sifu pe afa pe swa vaya le sifu ai afa pe fa koko ole le usa ole au ngau koko e pipi ile sua ile a angole ole sifu ia e ma ngai ia le ye ai alu dai o kana sifu de que le fa sifu usa le flavor le ole para garlic flavor usore paka margarlic flavor e pudala e fa ingoanga le pe mua le paka pe muri paka pe mua garlic pe muri garlic ia o vedi ka ko sifu ki la lo vela ka ngola fa sing o ku ka ko sifu lo vedi ke iang o fa ki a oko e fai ma ko fore le kuka a wa a onga e mua o ngar kuka ready ka ko seafood bye mereka ko seafood maso dia ready maso si kofu Wa mangai ya wag
Kuku mai kako o le ora kako whalai kako o ngā unua le. O le ula lea le isi a kingi o le ula lea. Ai. Ai ya. O winga lau kala. Kako vai mea o le. Kako ke ngau ai. E ka ke fia o i whare ainga e ka ke ai e. O le kau o le seafood kalua i ngei anenga mako o le whare seafood le kai. Lua se lau mangu. Lua se lau kauru se furu i le pack. Se lau iwa se furu. Se lau iwa se furu koi kiki a lua se lau kanga pepa. Ok, loa ke le aila ulo lea nga whaiangi. Ile kanga pepa le whai le seafood le ka ke o ai. Loa whainga i mea la iki wapea. Ma whai yanga e whai e lo whale. Ile nga kanga a yelo a inga. A e lau whangau. Ko a kele ila ko e ai. I mea i ka ko ke whai. O re kupe whai ma whaalu i le mea yung o whakaua mea ngi. Ile a kose se lau ka ala. Masalo pe nga se 5 sifuru. Pe nga se ongo sifuru ka ala. O ka ngaka ma whai nga ai le ulo lea. Nea. O ka ngaka ma whai nga ai le ulo lea. Ko ongo ko fiku. Ko ongo ko fiku ka ngaka ai le ulo seafood lea. Ai le a kose se lau ka na kupe ngā rua. Ai a ka ko woi whale seafood po yo. A ko alima ai or whale seafood po yo. Masalo ko pili e maua por laka i 5 se lau ka ala. E sa o pesi. Laka i 5 se lau ka ala. Ai a e whai ai rau whale. E re a kose se lau ka ala. Pei o le mea leo ke kau mawhai e ka uma whai loa rea fiafingi. O se au wala whai ngō fie, o se au wala koe kau ngō fie, o se au wala e mawhai o ngā whesosoangi ai i ko kongo ka ko ai. E me se ka ko ui ko a kere whangau e se umaki ngā. E mawhai o ngā e kuka so se mea ai. Ko kongo lo whale ingli ngā o le 5 se furu ka lār kupe whaaru ai. Ai oi, ki kausami ai lo ko olua, kausami ai lau whangau ko si furu. Ai aka ko woi whale ai ngā ke keli. E le ngaka i ngā ke lele kupe. Masalo pe a ore ko ongo por ko a fiku i le whale si furu po yo. E ko ke whaalu le 5 se lau i le laka i le ongo se lau ka ala. Ai e alu e whaakau mai me whai e lau seafood. E le a kose se lau ka ala. Ai umai lau a inga. Ia ai e se whe lau wha se lau ka ala. Se whe lau wha se lau pe whape 5 se lau pili. Ko pili le la kokong. Usala e se whe lau wha se lau ka ala. Ai ngā o le se lau ka ala ia le whaakau ai ia me o seafood i e whai lau seafood poi. O le nganga ka kopo ka lama. O le kauma whai. E whaasingo se au ala whai ngofi. Ai me se lawa ka kou o ngofo ma papa au ma lala ia kungu o mamau. Po o kungu pe Australia, mi usila, Amerika. O ngai kokongi a ka kou pili ke mi uma. Kokongi vento whale. Kokongi lau mō kesi. Kokongi ma mea Ia o le ala ngā kauma whai e whaasoa se au ala whai ngofi. Inga ia mawhai o ngā se whesi se leng. Me wa aida si fule mo Ale wha pa.
Get started. Right. Yeah, come see me. Not first. They don't want me to see me. Hai? Ini isa pa ako. Makakaw yun. Vai lên mang à giờ. Huwag na kung natingin ko sa Hehe. Và mama lili ya. Nga. Nela wo maka ko ku kambo mo. Aku kalau ngadua. Ah. Akan. Ya. Kako kukanga ni ya fiafi. Ah. Ele vai kai kasi o aso ma va kwa ele anga le va ku uma le aso kasi ya o le sia so ris kako kuka. Onga. Ola kuka nga dua le nga uka mga wifi. Ah. Ola usa mang ye fa lai cha mang. Ah. Ye ekaluai. O le ka uma ya uma lo lo ngovinga afa lai kemingi. Ai ka uma ya uma lo ye lo ngovinga mai ma aditi. Ah. O le si vai nga ka ua le o ke fia fa aso aku. Ah. O le kaimi. Ah. O le kaimi. Ah. E kau ke loa lava le mea ai e fua fua. Fa pe ngal kuka kau samilo. Mo ngala si kau mu malo fa ko akuka kau samilo malo. Ah. Ai ai mea ai e kau vo yo kuka. E ka akia. E mai malo ve ah pera fa ka ingor si fu le ma fu kuka. Ah. Ama fuanga va ve nga kuka wa kau mu de va a malo ngei le fu ko fu. Ah. Ama fuanga va ve nga kuka ka ko si fu. Ia ulu le sosi ko kongo pe fa ka inga ko kongo le ula ko kongo le maso ko kongo le pa. Ia ulu le sosi pe ia me papa kiu. Ah. Ale leilo so kanga le papa kiu. E o ku le aso fa le papa kiu. Wa ulu le sosi kong. Ah. Ka pe ngala si fu. Ah. E mafai onga e kanga va ve fai di si fu. Inga ia mafai onga ulu le sosi kong o si fu. Ah. Ai o ka ko kuka longa dua. O falai sa man. Ia ele mafai la mafai ka ko falai sa man ke mingei. O ma ele ka mu malo. A kai mi ka mu malo. Kuka ka ko sa man. Kuka ka ko kuka longa dua. Ele ia le uma ku urunga ipu. Lunga o kau sami malo. Ah. Ia porque ko fa sona ngia fiafi fa mangia kene le ni. Vai. Vai. Ne wo veli le skamane. Ah. O le sa mangi. Ah. Sa mangi fo. Vai. Ah, vai. Mommy, camper. Ja. Les kako kuka nga le. Ah. Oh. O ngai fa mangiang o fa mangi o de di. Ah. E ele kai mi ka o me fa yunga e fa asoa. Ah. Yeah, tip it in the middle. Awa. Pa me de upolkus. Ia kuku la me fa. Ma ku uruma fa sud. Ah. Le nganga le kam fa kuwa. Ah. Ina ia mafai o nga fisosoanga ngai kako kangaka sa moa. Alo o ngofo. Malala mapapa au ya kumuuma o ngai le fai ngofi. Ah. Ia. Kako kukanga ngia fiafi, kako seafood pollo. Wei kako seafood pollo waka ko malo ngia fiafi. Ia. Kau ulo kako malo. Laku kako live kako kuka sa mangi. Umala fiafi. Ia. Famungia kelele di ingia fiafi malolonga. Fenga malolonga. Ia e mese fo ingai. Nisio kako ainga ma wo lo fenga luenga ngai kaimi. Ia famungia kelele di fuafuanga. Ia ma. Fe au mga luenga ngia fiafi.
o ila ko fo ila sa u fe fa nga malolonga nei fa mo nyanga le ri ko ka ko ainga ma wa fi le mo le ri pa yon ka ko ma wa le ka ya fo mo mo ia ka ko fa fo i nga ma fa ka ke le ka ko ma lang ia Mr. Falai malanga Falai mangu ia ke le ni ya fia ala fatu Mr. Falai mana Falai mo to ia to fa so fu